Viši sud u Novom Sadu obaveštava javnost da je krivično vanpretresno veće sastavljeno od 3 sudija ovog suda na nejavnoj sednici koja je održana 12.3.2025. godine donelo odluku u postupku ispitivanja optužnice Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu koja je podignuta protiv 13 lica u slučaju pada nasrećnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, da se optužnica vrati na dopunu istrage. Krivično vanpretresno veće je u roku propisanom odredbom člana 337 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, postupajući u skladu sa svojim obavezama i ovlašćenjima, pristupilo ispitivanju predmetne optužnice. Sudsko veće je najpre detaljno analiziralo izuzetno obimnu optužnicu, kao i odredbe zakona i drugih propisa na koje se poziva javni tužilac u optužnici, a potom sa posebnom pažnjom analiziralo je dokaze predložene od strane javnog tužioca, ali bez upuštanja u ocenu predloženih dokaza shodno odredbama ZKP-a u ovoj fazi postupka. Zatim je veće analiziralo detaljne i obimne navode odgovora na optužnicu koju su dostavili branioci svih okrivljenih. Polazeći pre svega od krivičnih dela koja se okrivljenima stavljaju na teret i navedenih bitnih obeležja, blanketnih odredbi koje se navode u činjeničnom opisu optužnice, te propusta koje javni tužilac okrivljenima stavlja na teret, a u vezi sa navodima odbrana iznetih u odgovorima na optužnicu, vanpretresno veće je donelo odluku da je potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice. U skladu sa navedenim, na nejavnoj sednici održanoj 12.3.2025. godine, krivično vanpretresno veće je naložilo Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu da u roku od 3 dana od dana prijema prepisa odluke donese naredbu o dopuni istrage sa nalozima u pogledu okolnosti koje zahtevaju dodatno razjašnjenje. Navedena odluka suda koja sadrži detaljno obrazloženje svih razloga zbog kojih je krivično vanpretresno veće našlo da je potrebno dopuniti istragu, danas je otpravljena iz ovog suda nadležnom tužilaštvu, svim okrivljenima i njihovim braniocima. Protiv naredbe suda, po odredbama Zakonika o krivičnom postupku, stranke i drugi učesnici u postupku nemaju pravo žalbe. Dakle, u ovom trenutku predmet se vraća u fazu istrage, na dopunu istrage radi boljeg razjašnjenja stvari kako bi se mogla ispitati osnovanost optužnice.